Entornet eo Serge geroude un enamzer e Breiz. En an dekant triwer a Pierre-Eugène e wedeit war lavrek da gaveur o raktres en ban. Webmaster e Marion, a zo boaz da zon e c'hornat. Tregont vezo, i doe betro de vout periek er laske archeologel, indro da rivine ur villa gallo-roman, bet diskoachet war an enezen. Bevet peus en ezbriat, gwell peus pa war biantre. Ya. Ti va mom goz, justement en tual d'ar mor en ezvriat. Setu bemdez evelan enez lavrek. Dreistol pa an bardeiz, pa guz an eol. A zo ker kenan. Gwechal goz e oatud amman enez lavrek. Pez eguir traoù zo bet kavet tal kichen war an trezen. Traoù... Deus a ragistor. Ya. Un dra zo bet kavet ie, hag a zo ispicial. Pez eguir selta. Ya. Plija radin sonjal a zo sanguenole, mais gouzout a ran ne oket, mais bon, peraket. Matres d'ar pemvet kantvet. E oa, 107, m'ave kredet ar pez ve kontet vita sancti Winwalaoi, buez sanguenole. E oa, amant, ur skol vitar vener, a oa renet ga sant budok. Ya. Piu oa sant budok, bon, bezeus ur vojen. An aodrit mojen... Un audrit mojen sant budok. Ya. Sant budok 107 eo deut deus breizveur. Ya. Bon. Ma teze eo deut e barz ur bag gret gant... Gamein. Gamein, ya. Mais bon. Hag skol neus gret gant sanguenole pa oa bihan. Ya, sanguenole a zent al met... Nous er ket gwell ger, più zo bet stumet, ar pez o kezizur, an dan ve mener zeske latinek, ar salmour, a salmou, an istor, a matres, ar jedoniez. E bodam moronganet, e bad bo sanguenole. E badam monongwenet, E bo sanguenole. A biskoaz nemet glahan, nam eus bet dem E a mises nemet gahan, nam eus bet dem Ka gwe kalante, e sekti ma flanele. A gijini, taman, sant budok, o kelen sanguenole, hag a sental breizizel. Ma trese int... D'interet. Ya. Met sanguenole zoet e da genta e enestibidi a gouleze da landevenek. Hervez an enklaskouer arkeologel, so besavet war lerien gallo-roman ive. Ive, ya. A pez a diskouez, ne oa ket klasket ga reze an nezert. Klasket oa da vezan e touez an dud, da viel an dud. Ya. Achetu perak e mamm e kavel sent breizizel. Ya.